Dobar dan, 10 sati i četvrtak, ja sam Matija Marković, a vi ste došli na webinar o hijerarhijskom projektiranju u Altium Designeru. Ovako ste fulali, nema veze, bit će valjda toliko interesantno. Hijerarhijsko projektiranje je vrlo zgodna stvar i rekli bi duboka voda, ali nije tako duboka da ne bi mi znali plivati u toj dubokoj vodi. Pa čisto prije nego što krenem, ajmo malo samo o firmi. Mora malo. Pa dakle, kolege i ja radimo u firmi HT Eurep, imamo 2 ureda u Zagrebu i Sloveniji, javite se u bilo koji, od portfolija imamo od EKD, MKD, elektroničkih komponenata, embedded sistema, instrumenata, zapravo sve živo što bi vam moglo pomoći u razvoju ili u vašem poslu. Taman da se ne bavite elektronikom, ako se i želite baviti elektronikom, slobodno se javite, sigurno imamo nešto za vas. Ako se bavite, onda nas 100% trebate u bilo kojem pogledu. Pa tako od EKD-a već poznat Altium Designer, Concord Pro ili Altium 365, rekli bi isto čudo samo online, CST, program za svakojake simulacije, elektromagnetske pojave, pa sve do čestica. Možete doslovno sve živo fino isprobati, provjeriti, simulirati na kompjuteru. Kad dođete do testiranja u komori, vjerojatno više neće biti problema. Također, danas već nezaobilazno morate imati nekakve kompajlere za programiranje čipova. Tu vam možemo ponuditi Tasking i Kyle. Također imamo i Electro Auto Router. Ako recimo morate prutati jako puno toga, a Auto Router u Altimu iz nekog razloga vas ne zadovoljava. Suprotno od toga imamo znači alate za mehanički dizajn, CATIA, poznat pogotovo u autoindustriji i fini alat za projektiranje, Abacus, slično kao CST samo za mehaničke pojave i radi jako dobro. Abacus, 3D Experience i Delmia, znači poslovni sustavi i NC programiranje. Kolega je jako dobar u NC programiranju, pa ako imate neki stroj, slobodno se javite da ga malo poguramo da proradi. Kolege u Ljubljani, u Zagrebu također prodaju komponente koje su navedene. Sad je to malo čupavo vrijeme oko tih komponenata, baš ih i nema, pa ako nešto ne možete nabaviti ili teško, probajte kod njih, imaju dosta zgodne izvore komponenata, pa evo možda vam uspiju pomoći. Također prodaju embedded sisteme, ako nemate vremena, volje ili bilo što, možete kupiti gotovo pa samo napravite program i stvar bude proradila. Kad tad bi rekli. I instrumenti, neophodno za bilo što mi radimo, da vidimo što zapravo radimo, gdje je zapravo nekakva problematika ili zašto nešto ne radi pogotovo, su nezaobilazni, znači Keysight, Picotek i GV-Instinct TTI i još neki, naravno, pitajte kolege, ako nešto vam drugo zapelo za oko, pitajte, pa sigurno će vam nešto moći ponuditi. To je bilo kratko o firmi, a sad da se bacimo na posao. Znači, hijerarhijski dizajn. Fora je s njim što korisnici Pikeda od njega malo zaziru jer su naučili raditi da sve bude jedna velika lijepa šemica. Također to možete napraviti u Altiumu bez problema, ali onda gubite niz zgodnih stvari koje možete koristiti. Prije svega pripremio sam 3-4, ajde recimo, projektića koji su različiti zapravo. Prvi, vidite da su sve šeme jedna ispod druge. U drugom projektu, ovo je mikser, vidimo da se jedna šema istaknula iznad ostalih. A u trećem imamo 3 za redom. Pa to je sad velika razlika. Rekli bi da je ovo kao flat dizajn, ali taj flat dizajn nije toliko flat koliko bi mi zapravo htjeli. Zašto? Prije svega, rekao sam da je duboko voda, a tu duboku vodu možemo jedino provjeriti pod Project Option. Pod Option imamo opciju od svih ostalih Net Identifier Scope. Tu zapravo određujemo kakav će naš dizajn biti. Znači flat, sve su šeme jednake i samo su portovi globalni.
Znači to bi bilo u slučaju da želimo da su sve šeme jednako bitne, jednako važne, kao jedna ogromna šema. Hijerarhijski, znači sheet entry, port connection i powered port je globalni. Striktno hijerarhijski, sheet entry, port connection i power port je lokalni. Što znači da morate dobro paziti da kompletnu mrežu napajanja provučete kroz sve šitove. I globalni, to bi rekli kao pravi pravcati veliki šit na više malih šiteva gdje su net labeli i portovi globalni. Znači to bi bio onaj, kako bi rekli, običan flat primjer kompletnog projekta. Jer tu sve što stavimo je povezano na svim šitovima. Dok ovdje gore moramo točno paziti što radimo. Znači prije svega kad krenete raditi hijerarhijski dizajn, zapravo ne morate obraćati pažnju na to jer ova automatika radi fantastično. Ali ako želite specifične stvari, morate tu dobro obratiti pažnju što ste odabrali. Također, kada radite sa hijerarhijom, pripazite na net list optione. Tu često puta imamo problema sa duplicate net labelom ili jednostavno net labelom koji mi ne želimo, onda je čudo od kud dolazi taj net label. Pa evo, primjera radi, kaže allow ports to name nets. Ako to imamo uključeno, znači port će htjeti preuzeti, to jest dati ime netu, bez obzira što ste vi dali. U tom slučaju ćete vjerojatno imati duplicate net name ako ste vi već dali nekako različito ime od porta nekakvom netu. Ista stvar sa sheet entryma. Ako imate sheet entry, to su one, kaj bi rekli, žute kućice, portovi na samom šematskom simbolu. To ću vam pokazati. Također i one isto imaju tendenciju davati imena netova. Pa ako imate duplicate net label, tu pogledajte, tu se sakriva zec, kaj bi rekli. Isto što će se desiti sa sheet numberima, higher level će uzeti priority ili power port će uzeti priority. Tu sve znači imamo opcije kako će se koji port zvati. To je zapravo najbitnije. Ovo sve ostalo više manje nije toliko bitno, ali te dvije stvari su vrlo bitne u hijerarhijskom dizajnu. Pa sad, kako napraviti hijerarhijski dizajn od nekakvog, evo recimo ovakvog flat dizajna. Imamo hrpu malih šemica i to bi htjeli povezati na jedan veliki šematik, to jest, kako bi rekli, logički šematik. Pa dodat ću novi šematski list, snimit i recimo njega ću nazvati top SCH. Evo ga, znači top SCH je fino pao na redno mjesto broj 6, a mi ga želimo na prvom. To ćemo zapravo moći napraviti automatski bez ikakve akcije, tako da ćemo jednostavno dodati desni klik sheet action i create sheet symbol from sheet. Izaberemo koji želimo i jednostavno ga postavimo na šematik. Vidite, automatski je taj top sheet dobio, kak bi rekli, nasljednika je. Parent-child odnos bi rekli. I tako možemo napraviti za bilo koji. Create sheet symbol. Sad smo izabrali 741, sad ćemo ovaj band pass filter. I na taj način zapravo možemo pokupiti sve sheetove na isti. Zašto je zgodan taj hijerarhijski dizajn? Pa prije svega imate na početku preglednu šemu koliko god kompliciranog uređaja radili. Sve je u blokovima, sve je u nekakvim cjelinama i vrlo jednostavno zapravo za objasniti, eventualno na kraju krajeva pronalaziti nekakve moguće probleme koji su nastali ili ostali u toku dizajna. A druga zgodna stvar, tu istu stvar možete, ako proradi, ako je savršena, možete reciklirati, možete ponovo koristiti. Kako bi to napravili? Pa vrlo jednostavno. Znači selektiramo
šemicu, što se zapravo desilo? Znači kad stisnem Ctrl, stisnem na tu zelenu kućicu, on mene automatski odvede do šeme koja se nalazi za te kućice. Znači to nije običan blok, to je blok povezan na šemu. Ako nam ta šema bude koristila u budućnosti, možemo znači edit refactor i convert selected schematic sheet to device sheet. Sad ćemo to izabrati gdje. Ok. I kažemo convert schematic sheet and update sve ostalo. Aha, sorry. Izgubio sam target. Joj, samo malo. Moram naći target. Add, evo da vam pokažem odmah gdje se to i kako radi. Ovo baš nisam očekivao, ali nema veze. Znači to mi je negdje pod Altiumi, pa imam refactor folder. Select, evo ga, znači ovog ću isključiti koji mi ne radi. Ovaj ću close. Ovo, to je ok. Ok, evo ga, sad sam izabrao dobar. I automatski se promijenio značić. Imam pomagača na ramenu kojeg pokušavam maknuti. Promijenio se znakić i to je sad znači nešto što možemo koristiti za ubuduće. Kada i kako? Pa evo design, to jest pardon, place, device sheet symbol i sad tu imamo hrpu stvari koje smo i prethodno i ovaj 741 operation amplifier koji smo upravo sad stavili. Izaberemo bilo koji, recimo njega i postavimo ga. Znači full jednostavno i vrlo interesantno jer taj dio je provjeren, ne moramo ga provjeravati i kad ga postavimo na novi projekt to sigurno radi. Također možete primijetiti da su automatski ti šitovi dodani u projekt. Tako da zapravo nemate nikakvih problema. Sve je već pripremljeno, sve radi i to je zapravo sad read only. I to je zapravo najbitnija stvar gdje ne možete slučajno nešto promijeniti i stvar koja je radila sigurno će raditi u novom projektu. Na taj način naravno skraćujete si vrijeme potrebno za novi razvoj i naravno sprečavate nekakve slučajne greške. Tipa prolijete kavu po tipkovnici i onda brišete tipkovnicu, a Altium ne trpi previše tipkanje po tipkovnici i onda uništite kompletni projekt. Bilo je slučajeva, ali tak eto, riješilo se. Jedan zgodan slučaj kod hijerarhijskog dizajna je takozvani multi-channel design. Multi-channel design nudi mogućnost umnažanja istih šema. Pa tako recimo imamo primjer miksera, znate one miksete, pulta za tonsku sobu, gdje zapravo imamo niz ovih ulaza i niz izlaza i zapravo svi su isti, samo je razlika na šta se spaja, na gitaru, na ovo, na ono. I sad da ne moramo raditi 8 stvari iz početka, jednostavno umnožimo. I tu vam je bitna ova ključna riječ repeat. Repeat zagrada, ovaj c in znači kanal input, kao što je ovdje to c out, kanal out, od kojeg broja do kojeg broja se ponavlja. Znači tu ih ponavljamo od 1 do 8. Automatski će dobiti ove kao listiće ispod, a također taj repeat možete koristiti u samim portovima. Što znači da možete imati vrlo zgodnu situaciju gdje ćete spojiti na svakih od tih kanala na jedan od ulaza nekoj zajedničke šeme. Pa tako znači kanal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 ima headphone koji prelazi u bas, a taj bas se spaja tu preko, vidite na ovaj selektor. I to zapravo pojednostavljuje šemu, ostaje fino vidljivo o čem se radi, a stvari lijepo ferceraju dalje. Isto primjer recimo ove repeat out želimo spojiti
direktno sa svakim posebnim kanalom, naravno. A neke stvari želimo spojiti sve zajedno na nekakav isti ulaz. Znači samo repeat i automatski se ponavlja po broju kanala. Jedino što morate pripaziti da recimo ovaj bus ili ponavljanje u ovome portu bude identično. Znači ako imamo tu 8 portova, moramo imati 8 u harnessu i također 8 članova u portu. I to je sve. Naravno, ako baš tjeramo mak na konac, također mora biti ovdje bus od 8 članova i tih 8 članova mora izaći van. Ako bilo što fulate, naravno bit će nekakve upozorenja, a ta upozorenja su uglavnom vidljiva kao one trokutaste crtice tanke. Pa ako to vidite, znate da ste nešto napravili krivo. Ali naravno to sve skupa možete ispraviti. Prije nego što vam krenem dalje, pokazati kako sam došao zapravo do toga, htio bih vam pokazati jedan zgodan trik koji je fantastičan u multi-channel dizajnu. Zamislimo, moramo napraviti ovakvu identičnu pločicu sa nekim možda promjenama ili slično, tak svejedno. Uglavnom imamo 8 kanala koji su zapravo isti. Koliko je vam trebalo vremena za to? Pa dosta, sigurno. A to skupa sve možemo skratiti sa multi-channel dizajnom. Ovak, znači ovo nam je totalno nesložena pločica, imamo samo sve komponente na PCB-u i sad ću vam ja pomoću trikova zapravo u što kraćem vremenu pokazati kako bi to izgledalo. Za početak jedan mali trik kako ovaj dio, znači ovako posložene komponente, prebaciti u drugi projekt, u drugi PCB. Često puta imate nekakve dijelove dizajna koje vam se sviđaju i baš su fantastični, želite ih prebaciti na drugi dizajn. Jedan od načina ću vam pokazati sada, a to je pomoću PCB listaje. Sad, kako ćemo to napraviti? Tu sam selektirao u filteru samo komponente, jer drugo ne želim. Ne želim rumove, ne želim trekove, niš ne želim. Samo želim uhvatiti dotični kanal. Sad tu moram malo pripaziti. Selektirao sam još i ostale komponenti. To ću ostaviti na miru. I sad sam selektirao samo komponente koje želim. Dalje, odem u Panels, izaberem PCB list na krivom ekranu, pa da vam dovučem gore. Sad imam, znači, ispisano sve živo. Taj PCB list je fantastična stvar gdje možemo, osim view, možemo napraviti edit nekakav, bilo čega. A možemo selektirati i različite objekte i koji su objekti selektirani ili ne. Također izaberemo samo recimo komponente. Već smo selektirali komponente pa nije bitno, ali recimo da smo selektirali sve, mogli bi tu samo odabrati selekciju komponenata. Znači drugo nas ništa ne zanima. Sad, tu je znači već vjerojatno pretpostavljate, želim iskopirati pozicije i rotacije komponenata iz jednog projekta u drugi projekt. Pa tu imamo fino pozicije, a rotacije su negdje, evo tu na kraju. To možemo jednostavno popraviti, posložiti da budu sve zajedno. Pardonček, ovako da vidite. Znači rotaciju ću proslijediti blizu pozicije. Zašto? Pa da mogu jednostavno to kopirati. Pa ću lijepo uzeti prvu, shift zadnja, provjeriti da li sam sve kopirao. Često puta ostane pola tablice sakriveno jer nestane ekran, pa ne kopirate sve. I kažem copy. Ništa drugo. Sada ću otići u drugi, novi projektić i selektirat ću to isto. Nakon što sam selektirao, sad da provjerim da li, sad sam zgubio selekciju,
želim samo komponente, za svaki slučaj da ne bi roomove ili nekakve trackove selektirao. Također izaberem samo selektirane objekte i da budem siguran, display only components. Sad tu moram provjeriti kakva je selekcija. Znači po dezignatoru bio mi C7, 8 i tak dalje po redu. I ako je to sve, još jedino što moram je pomaknuti ovu kolonu rotacije. Da mogu jednostavno zalijepiti. Evo ga. Ok. Došla je do rotacija na mjesto gdje treba. Selektiram prvoga. Selektiram zadnjega u trećoj koloni i kažem paste sam zgubio. Ajoj, ajmo ponoviti priču. Dakle, prva, zadnja, copy. Je li ostala selekcija? Je. Prva, zadnja. Zašto? Sad sam za malo zaboravio. Znači, view mi je ostao ključan. Ako želimo editirati, kao što sam napomenuo, moramo izabrati edit. Bez toga ne bu išlo kao što ste vidjeli. Znači, edit, prva, zadnja i kažem paste. Ako sam sve dobro selektirao, trebalo bi skočiti točno gdje treba. I naravno gdje je na prethodnom projektu. Sad, ovo je sad isti projekt naravno, ali to možete iskoristiti u bilo kakvom projektu i ako vam je položaj komponenti zadovoljavajući, sve 5, ako treba možete ga samo malo pomaknuti. I to je to. E sad, ovaj room je ostao tu gdje je i primijetili ste ako ovaj room pomaknete da pomičete i komponente. Ali to ovako izgleda dosta nezgodno. Pa da to bude malo ipak zgodnije, možemo taj room ponovo prebaciti na komponente. Pa onda imamo desni klik. Trebao bi biti room action. Da se nešto zamislio. Room action. Sorry, nema. Znači idemo na design, rooms i sad možemo izabrati što želimo. Da li želimo nekakvu ne četvrtastu ili pravokutnu tu spodobu od rooma na komponentama. Izaberemo koji room i evo ga. Ako ste vrlo, kako bi rekli, uskraćenim mjestom, možemo taj room skroz izolirati da bude uz same komponente. Pa onda možemo ovako room, recimo ovako orthogonal room. Vidite kako se room smanjio. Točno gdje su komponente, sa što manje prostora okolo komponenata. Možete uzeti onaj ortogonal, znači da će biti samo nepravilan nekakav krompir. Sad, jednom kad smo to napravili, to što smo napravili bi sad trebali množiti. A kako ćemo to množiti? Crtati se iz početka. Ne. Ima pametnije. Ako ste imali brzo oko, također ima tu pod design, room, copy, room formats. I sad moramo tu dole čitati, znači tu dole ispod choose destination room i, source i destination. Možemo izabrati točno koji kanal određeni ili možemo reći ajde na sve kanale koji su isti. Skopiraj sve. Sad, šta to znači sve skopirati? Imamo tu mogućnost kopiranja komponenti, znači položaj komponenti, dezignatora i formatiranja komentara, naravno rutanih netova, trackova, room size, ovo upravo što smo napravili, ili samo da kopira određene objekte. Znači ako ne želite da se sve skopira, nego samo vama interesantan dio, selektirate dio i kažete selected copy selected object only
i neće sve nego samo dijelove skopirati na isti način. I dalje na koji način će proći ostale objekte, ali u principu ovo je najbitnije. Kako će napraviti mečiranje komponenata i tako dalje, to sve zapravo stavite tako kako jest. Čak sam uspio jednom trenutku napraviti multichannel bez hijerarhije, ali to ima dosta posla gdje morate točno nazvati kanale imenom odgovarajućim, šematici mora imati odgovarajuće ime i onda kad mu zapravo podvalite ova imena, onda on kao shvati da je multi-channel design. Ali velim, to je bilo jako puno posla, to je bilo čisto moja znatiželja. I kažemo ok. Malo pročekamo. I to bi trebalo biti to. Evo, znači svi ovi kanali koje sam razbacao da mi se ne preklapaju, su fino porutani. Na isti način da sam imao i trekove. Trekovi bi bili povučeni među komponentama. I sad jedino što bi trebao je taj room dovući na pločicu i završiti ostatak rutanja. Vrlo efikasno rješenje za stvari koje se ponavljaju. I zapravo vidite, ja sam tu za par minuta uspio napraviti posao koji bi sigurno zahtijevao pa recimo cijeli dan, ako ne i više. Ako imate mogućnost, možete također kompletni room pronaći njegove koordinate sa starog projekta i kompletni room položaj i sve sa komponentama pomaknuti na odgovarajuće mjesto. Naravno, to ovisi o potrebama i mogućnostima na novom projektu, ali čisto dobro je da imate informaciju da je to moguće, pa onda kad već znate da je nešto moguće, lako je to iskoristiti. Eto ga, nadam se da vam se to sviđa. Inače, slobodno pitajte, ja ću tu i tam, baš sad bacam pogled ili ima neko pitanje. Evo imam neko pitanje. Nema zvuka, pa nije moguće. Niko niš nije pričao da nema zvuka. Nadam se da sad ima zvuka. Alo, jel me čujete uopće? Ja te čujem dobro. Ok, evo kolega javlja da me dobro čuje, pa onda valjda me svi ostali čuju. Kolegu molim da provjeri mikrofon, zvučnik. Ok, drugih pitanja. Super. Čuje, evo, javlja mi se da me se čuje, tako da dobro. Neko rano sam se sjetio provjeriti da li me čujete nakon pol sata. Ok, ajmo dalje. Sljedeći interesantan slučaj je zapravo parametarski multi-channel design. O čem se radi? Znači tu sad imamo hijerarhiju sa 3 stupca, gdje nam je glavna šema, nam je zapravo kompletna šema sa nekakvim blokićima. Taj blokić dalje ide u svoju šemu gdje ima nekakav običan RC network i taj RC network je naravno na nekakvom pojačalu i taj RC network se doslovno sastoji od svega par kapaciteta i otpornika. Primjećujete imena komponenti, malo su neobične, slažete se? Čisto da vam pokažem, tu mi se sakrio property. Znači, comment je jednako value. I stvar je sljedeća da je ovaj C2 automatski dodan. C1 underscore value, C2 underscore value, sve to znači povezano, ali s čim? Pogledamo na početku ovu šemotsku ikonu. Primjećujete pod property kako je definirano. Znači C1 value 0,12 mikrofarada, C2 value 4,7 i tako dalje. Pa onda ako pogledamo kroz sve kućice, vidite kako se value mijenja. Znači mi imamo istu šemu, ali su druge vrijednosti. I tako za svaki pojedini kanal. Na taj način smo zapravo
zaobišli mukotrpno crtanje i dodavanje, koliko ih tu ima, desetak kanala i zapravo imamo samo jednu jedinu šemicu koja je povezana sa ostatkom ovoga šeme. Na top šemi je naravno zaključni elementi za ulaz i za izlaz i zapravo vrlo jednostavno objašnjeno. Na taj način možete stvarno pojednostaviti ovakve nekakve dosadne ponavljajuće stvari. Pa bilo da je običan multi-channel dizajn koji ste vidjeli u slučaju sa mikserom ili ovako recimo gdje zapravo sve je isto, a promjenjuju se samo parametri. A parametre dodajete na vrh kućice, šematik ovoga simbola i to je sve. Zapravo full interesantno. Čini se jednostavno i je, jedino morate paziti što radite. Vrlo pažljivo to napravite jer bilo kakva greška bit će pokazana sa onim crticama, pokazat ću vam kakvim i potrebna je nekakva akcija oko toga. Ima li pitanja? Da pogledam. Pitanja nema, slobodno. Nešto da provjerim. Aha, to je ok. Ok, nema pitanja. Aha, evo pitanje jedno dobro. Promjena designatora u predefiniranim blokovima ako je read only. Odlično pitanje. Znači situacija je sljedeća. Gdje nam ovaj top sheet? Read only je i kak se zove, tak se zove. Možemo doskočiti na dva načina. Možemo napraviti u kak se zove, anotaciji, annotate schematic, taj dio jednostavno ostavimo tako kako je, a ostali prema ostatku slobodnih brojeva anotiramo je. To je jedan način. Drugi način možemo napraviti back annotate u samom PCB-u, a treći način je jednostavno da ovu šemu pretvorimo natrag na izvorni oblik. Znači refactor, convert selected sheet to schematic sheet. Sad ćemo izgubiti tu kućicu i sad to više da maknem ovaj message mi se otvorio, samo malo me maltretira message panel. Sad sam ga baš stavio, evo ga. Znači sad kad otvorim normalnu šemu, ona je najnormalnija šema i mogu promijeniti dezignatore kako god mi paše. Tako da onda imate par opcija što zapravo želite. U principu po meni je najzgodniji ovaj zadnji dio, tako da jednostavno maknite taj read only, promijenite dezignatore i nastavite dalje. S tim naravno budite vrlo pažljivi da ne bi nešto drugo promijenili u šemi, jer šema radi, šema je provjerena. Eto ga, ako ima još pitanje, slobodno. Nemojte se sramiti, niko vas ne vidi. To smo pokazali. Sad čisto, znači na početku, kad bi rekli možemo krenuti i od ozgora i od ozdola. Ako nemamo pripremljene šeme, možemo krenuti direktno sa tim sheet simbolima i od tog sheet simbola napraviti šematik. A također od postojećeg šematika možemo napraviti sheet simbol. Znači u oba smjera možemo raditi i tu nema nikakvih ograničenja. Pa tako dodat ću ovaj device sheet symbol, dodat ću nekakav sheet entry, a nek bude 0, 1 i 2. I sad automatski vidite, o ovom sam pričao, znači te crtice govore da nešto ne valja. Pa ako dovoljno dugo čekamo, a to je par sekundi, iznad tih crtica vidimo je točno što se dešava. Znači warning, unconnected object in net. Znači nije linkan na niti jedan child sheet. Pa tako možemo desni klik selektiramo, desni klik, sheet symbol action
i create sheet from sheet symbol. Evo, automatski je dodao novi sheet i ti portovi su spremni za korištenje. Sad tu mogu dodati ostatak šeme i nastaviti s poslom. Također, ako imamo nekakav već postojeći sheet, jedino što moram postaviti nekakav port. Recimo, ako ću tu staviti port 1 i spojiti ga s ove strane, ovdje će biti port 2. Eto ga. I sad do toga želim napraviti kućicu na top sheetu. Pa to ću napraviti ovako, znači desni klik bilo gdje, sheet action, create sheet symbol from sheet. Znači više nije sheet from sheet symbol, nego je ono drugo, sada ne bude previše sheet. Ok, sad bi trebao izabrati, više ne znam točno kaj. Točno sam potrefio. Ok. Evo ga, znači to je ta šemica povezana na top šemi. I primjećujete da su se automatski maknule one isprekidane crtice na trokutaste crtice. Pa recimo ovako sa X-om ću ga okrenut. Ako preljubim te sheetove, stisnem Ctrl i odvučem, on će ostati spojen. Ovo mi baš nije na gridu pa nije spojio. To radi zapravo sa svim komponentama. Možete bilo kad to upotrijebiti. To je to. Ako slučajno imate situaciju, recimo ovako output, a ovdje je unspecified, također će vas upozoriti da nešto ne valja. Znači possible with connection problem. Zašto? Pa zato što jednostavno što niste dosljedni. Znači ovo nije velika greška, vaš sustav i sklop će raditi, ali jednostavno je pitanja nedosledivosti. Sad vam je interesantno i sve razumijete, jasno vam je, fantastično, ali nikome drugom oko vas ne mora biti jasno to što ste vi htjeli napraviti sa ovim projektom. Pa zato je zgodno pratiti tu sljedivost i onda ako smo tamo rekli da je output, neka bude tu input. Također imamo problem negdje, a gdje se taj problem nalazi? Pa malo dublje u šemi. Inače, da sad ne idem točno u svaku šemu posebno to provjeravati, imamo pod sheet symbol action synchronize sheet entries and ports. Kaj se dešava? Znači, imamo unmatched port, imamo na file name-u i znači tu je input, a tu je unspecified. Znači, šematska kako se zove ikona i sama šema. Pa možemo onda unspecified obrisat i dodat ovaj normalni port. Ok. I na taj način, evo, riješili smo taj problem. Sad ćete me pitati zašto ovi ostali nemaju taj problem. Pa zato što nisu nigdje povezani, pa onda kad bi ih povezali automatski bi shvatio da to je zapravo nešto što nije sljedivo. Na ovaj način, ste sad objasnili i drugima što ste vi zapravo htjeli napraviti sa ovom šemom, a vama će sigurno biti jasno i za par mjeseci i za par godina kad ponovo dođete na ovaj projekt i pogledate šemu, aha, ovo su mi inputi i outputi, već je, kaj bi rekli, 20% posla riješeno. Na taj način, pogotovo kad imate ove procesore, ima beskonačno input, output portova i ovakvih onakvih, pa dajte stavite na te pinove točno što treba biti, ono što je zamišljeno je. I na taj način već i programerima olakšavate posao ili zna točno kojem se portu radi, a u buduće, nakon godinu dana kad zaboravite uopće što ste radili, lakše ćete se snaći.
Je malo posla, ali velim, to kaj bi rekli ulaganje u budućnost. Tak, to je to. Znači znamo kako dodati novu, znamo kako pridružiti postojeću. Također možemo dodavati te sheet simbole koliko nam treba, s tim da to ne ide preduboko. Nemojte ići preduboko zato što baš i ne bude nešto bog zna kaj radilo. Barem je to bilo u prijašnjim verzijama, možda griješim. Probajte pa javite. Ja sam zaboravio probati, sad sam se sjetio. Išlo je do 3 ili do 4 nivoa, a dalje je bilo problema. Tako da ne morate baš beskonačno u dubinu otići. Ali velim, probajte pa javite kaj ste uspjeli napraviti. I to je to. Nije komplicirano. Na kraju krajeva imate vrlo zgodni nekakav prikaz što ste zapravo htjeli sa tim projektom napraviti i lakše ćete se snaći. Pogotovo netko drugi koji treba nešto napraviti na vašem projektu će biti kud i kamo razumljivije i lakše će se i on također snaći. Da, htio sam pokazati ovaj repeat funkciju. Znači, kako tu repeat funkciju upotrijebiti? Pa umjesto ovog dezignatora, jel mogu ovdje pod general? Mogu, a mogu je tu direktno napraviti edit. I sad tu upišem repeat, zagrada, mora biti ime tog to je šeme koje će biti vidljivo i na PCB-u, pa recimo nek bude nekakav in, zarez, nek krene od 1 do 3, što znači da se 3 puta ponavlja. Ako ste potrefili sintaksu, onda će se umnožiti s ova dva listića iza kao da ih ima više. Također, ako želimo to da se ponovi 3 puta i na ovom portu, možemo onda tu napisati isto repeat. U zagradi mora biti ime samog porta. Sad, tu je znači, moram držati kontrol. Tu je znači ponavljanje porta, a s ove strane ako želimo također bi trebali staviti repeat da bude 3 na 3 ili onaj slučaj kao što ste vidjeli mogli bi tu reći da je nekakav 0 pa onda ona uglasta zagrada od recimo 0 do ... 2. Zašto 0,2? Pa zato što bas koristi uključeno prvi i zadnji broj. Znači tu ih ima 0, 1 i 2, što bi značilo 3. Sad bi trebali ovo malo popraviti. Tu bi trebali staviti bas. A nastavimo dalje sa običnim wireom. Što znači da svaki ovaj kanal se spaja na posebno nekakav dio u ovoj šemi. Da bi to završili, moramo skopirati. Sad ću vam pokazati jednu dobru foru Smart Paste. Smart Paste je Shift Ctrl V ili to je kratica Edit Smart Paste. Sheet Entries, ja ću sad to prebaciti u port. Znači bilo što imate kopirano, možete skopirati u nešto sasvim drugo. Pa ako sam dobro formatirao port, nadam se da jesam, možda nisam, reći ću da napravi grup net, da bude isti i to je to. Znači to mi je taman net label za bus. Znači od ovoga sheet entry-a sam napravio net label za bus. I tu sad dalje mogu također, istu stvar, čisto da vam pokažem, mogu izabrati također da se to ekspandira. Znači ovako sad ću ih imati 3 komada. I samo iskoristim prvi.
Čak i ovo nije baš neki primjer, zato što bi trebalo biti 0 samo. Ali na taj način smo znači mogli tamo na nekoj drugom dijelu šeme ovaj bus rastaviti na 3 neta. 0,0, 0,1 i 0,2. Ovdje mi treba samo 0. I sad znači ovo je sad zvijezdasto spojeno iz ishodišne šeme u zvjezdicu na 3 različite šeme. Naravno obratite pažnju uvijek na ove crvene crtice. Kaj se desilo gdje smo fulali, znači imamo nekakvih problema koje naravno moramo riješiti. Ok, tu nisu jednaki portovi i tak dalje, to treba se popraviti, ali bitno je da znate način kako se to radi. Da provjerim pitanja. Nema pitanja. Eto ga, to bi bilo to od hijerarhijskog dizajna. Znači, pripazite za početak, ako krenete, kad bi rekli po automatici raditi, to radi jako dobro, jer ovaj odabir koji je standardan po defaultu radi sasvim u redu. Ovo je već ako želite nekakve specifične stvari, možete obratiti pažnju na to i nemojte zaboraviti da ste to onda promijenili, jer drugačije će se ponašati, pogotovo ovo je na global, net labeli će biti povezani, to je vrlo nezgodno, ako to izaberete i onda vam se net labeli povežu koji recimo ne bi se trebali povezati. Tako da recimo za početak možete slobodno koristiti automatski dizajn i sve što koristite je vrlo funkcionalno, možete iskoristiti na drugim dijelovima, u nekim drugim uređajima, također je preglednije i jasnije za objasniti sami sebi što radite, a pogotovo drugima što je važnije, jer vi uvijek znate što radite, drugi pojma nemaju ako im ne objasnite, to je vrlo bitno. I treći način, to jest treća dobrobit toga je ta mogućnost recikliranja. Znači možemo šemu koja je otkad već napravljena i dokazana da radi, bez promjena se iskoristiti u drugom projektu. Još jedan detaljček. Često puta potrebno je šemu kopirati na neki drugi projekt ili na nekakav drugi sheet. Kako bi to inače radili? Pa sigurno bi fino copy-paste i onda što se dešava? Krivi gumb. Htio sam izabrati new schematic. Evo ga. Što se desilo? Pa svi su dezignatori nestali. Svi su se resetirali, a mi ne želimo da se to resetira. Možemo to vrlo jednostavno izbjeći. Odemo u tu šemicu, selektiramo tu šemicu, odemo na Edit, Refactor i Move Selected Subcircuit to Different Sheet. I sad tu kad izaberemo Sheet, jednostavno postavimo tu šemicu na ovaj sheet, ali smo zadržali sve dezignatore. Sad, kako prebaciti tu istu šemicu među projektima? Pa poslužite se trikom. Možete jednostavno prebaciti nekakav šematik u drugi projekt. Sad je taj šematik dostupan. Moramo selektirati. Pomagač mi suflira da je vrijeme kraju. Ste ga čuli? Opet Edit, Refactor, Move Selected i to je bio ovaj Axeleri, ako se dobro sjećam. Evo, ja ću se sad staviti preko ovoga, nema veze. Zadržao sam sve ove net labele i poslije to vratim natrag. Dobro, u redu. Eto ga, na taj način zadržim kompletne dezignatore u cijelom šematiku. To je jedan mali trikić.
Eto ga. To je to što sam vam pripremio za danas. Naravno, ako naiđete na nekakav problem, prijavite, bug pogotovo prijavite. Svaki put napomenem da surađujemo jako dobro sa razvojem u Altiumu, tako da zapravo bilo što vas muči, ne znam, tlači, zafrkava, prijavite nam, jer to je onda jedini pravi način kako poboljšati program i zapravo da vi budete zadovoljni i naravno sretni i brži, da ne kažem. Jer što god nam prijavite, ja to uvijek istestiram na vlastitom stroju i ako uspijem reproducirati problem, automatski prijavljujem Altium razvoju i oni to pokušavaju na neki način riješiti. Neke stvari riješe brže, za neke im treba puno više vremena, to jednostavno ovisi o kompleksnosti problema i zapravo gdje im je fokus. Ako su baš nešto drugo krenuli rješavati, onda nekad moram se strpiti sa svojim problemom, ali uglavnom svi problemi dođu kad tad na red i naravno pokušavamo ih zajednički riješiti. Pa često puta se desilo i da su neke stvari riješene unutar recimo tjedan, dva, a neke stvari evo još uvijek ih pitam, dajte ljudi više, ali nema veze, dok neko misli na probleme i drži ih na površini, problemi će se prije ili poslije riješiti. Zato kažem, evo, imate priliku, pitajte ako nešto nije jasno ili oko korištenja ili bilo što, evo tu sam da me slobodno možete pitati ili zatražiti za savjet, tako da evo na raspolaganju sam vam i pitajte što god vas zanima. Naravno, probleme je obavezno prijaviti i nadajmo se da će nam biti lakše u novoj verziji i da će biti ugodnije raditi. To nam je zapravo cilj. Eto ga. Ja bih vas lijepo pozdravio, hvala što ste me slušali i trpjeli još jedan webinar. Nadam se da vam bilo zgodno, jer planiramo znači još jedan webinar, tako da se vidimo za neki cirka mjesec dana. Evo još ću malo pročekati nekih 5 minuta da čujem, to jest vidim da li ima nekakvih pitanja. Slobodno pitajte, nije problem. Imam ja jedno pitanje za tebe. Slušaj, imam ja pitanje da pitaš publiku da ti oni predlože temu za neki sljedeći webinar. Ovaj sljedeći imamo high speed design, to je sigurno. Da li imaju neki drugi pregled za webinar iza toga? Aha, nemam pojma jeste čuli kolegu ili niste, pa ću ponoviti njegov prijedlog, zapravo nije pitanje. Kaže da bi bilo zgodno, to jest da imate mogućnost da predložite temu koja bi vas zanimala. Jer dosta tema smo već obradili, sljedeći put će biti high speed design, pa eto, pošaljite na mail bilo Robertu ili meni, ili sad odmah se javite, koja bi vas tema interesirala, što bi vam bilo interesantno za čut. Jer ja imam još par temi na pameti, ali jedino kad mogu početi ponavljati nešto, nema toga baš tako jako puno. Ali eto, svaki put pokušavam da bude malo drugačije sa nekim novim informacijama, pa zapravo onda svaki put bi trebalo biti interesantno. Ali velim, evo imate mogućnost predložiti neku od budućih tema. Tak, eto, nadam se da ste svi dobro, da ste se vratili u nekakvu normalu, barem da radite normalno, bilo od kuće, bilo na poslu i da ste svi zdravi naravno. I da ćete ostati zdravi naravno. Eto ga, nema pitanja, pa bi ja onda zaključio ovaj naš webinar. Još jednom puno hvala kad ste prisustvovali. Ako vam se naknadno nekakva pitanja jave, imate naše mailove, javite nam se, bit će nam drago. Ok, lijepi pozdrav i vidimo se opet. Hvala lijepa. Bog, bog.